Srebrna plaketa 6. april dodjeljuje se Aleksiji Kasapoviću iz Teslića. Aleksa Kasapović rođen je 16.7.1956. godine u Tesliću, gdje je završio osnovnu i srednju školu, Pedagošku akademiju u Banja Luci, te na Prirodno-matematičkom fakultetu stekao zvanje profesora etnologije i geografije. Prvo radno mjesto mu je bilo u osnovnoj školi u Jezerima, gdje je krenuo sa vaspitno-obrazovnim radom kojim se i danas bavi. Jedan je od osnivača Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Teslić, čiji je bio predsjednik od 1991. do 1995. godine i na toj dužnosti dao je ogroman doprinos promovisanju kulture i istorije. Jedan je od pokretača lista Duh srpske ustore. Predsjednik Skupštine opštine Teslić bio je u periodu od 1995. do 1997. godine, odlikovan je Njegoševim ordenom drugog reda, učestvovao je u izgradnji hrama Presvete Trojice, čiji je član odbora bio punih 14 godina. U periodu od 2005. godine bavi se intenzivno pisanjem monografije gdje je objavio 3 knjige sa naših područja, Parlogaš, Negotine i Liplja, a u toku je i priprema za štampanje knjige Istorija pravoslavlja Usorskog kraja, kao i još nekih knjiga o istoriji Teslića i etnologiji Tesličkog kraja. Aleksa Kasapović zaposlen je u osnovnoj školi u Buletiću, a živi u Jasenovi. Srebrna plaketa 6. april pripala je i braći Goranu, Bobanu i Zoranu Đuriću iz Buletića. Ova 3 brata, od kojih su Goran i Boban blizanci, u toku odbrambenog otadžbinskog rata stalno bili rame uz rame na prvoj borbenoj liniji i sva trojica su ranjavana. Kao mladi vojnici na služenju vojnog roka u Delnicama, Goran i Boban su bili zarobljeni 1991. godine, dok je Zoran bio na služenju vojnog roka u Subotici. Sva trojica braće po dolasku u Teslić stupaju u jedinice Vojske Republike Srpske, prvi pješadijski bataljon prve Tesličke pješadijske brigade i tu ostaju sve do kraja rata. U svojoj sredini su veoma cijenjeni i uzorni građani, uvijek spremni da podrže sve akcije od značaja za bolje uslove života svih ljudi, kao što su financijska podrška izgradnje asfaltnog puta u Pasjači i izgradnja Srpske pravoslavne crkve u Buletiću. Krasi ih vrline dobročinstva i primjernog ponašanja, što potvrđuju i izjave saboraca da se radi o hrabrim i primjerenim borcima Vojske Republike Srpske. Sva trojica su oženjena i imaju svoje porodice koji žive na području Buletića.